katikati ya wimbo eti naongea sina kitu kusema. Mimi nasema Lingala ya Yesu haikuangi complicated. Ukipewa kagitatu ukipewa kagitatu unainua mikono juu unasifu Yesu juu. Lingala ya Yesu wangu inaokoa. Lingala ya Yesu wangu inabariki. Lingala ya Yesu wangu si complicated. Unasifu, unasifu, unasifu Yesu juu. Lingala ya Yesu wangu inaokoa. Lingala ya Yesu wangu inabariki. Lingala ya Yesu wangu si complicated. Unasifu, unasifu, unasifu Yesu juu. Wasanii siku hizi wananifurahisha sana. Sio lazima utoboe kila pahali ndio msanii usikike. Sio lazima magari ya kifahari ndio video ishike. Sio lazima ujue Kilingala ndio Kongo ufike. Naomba dansa, nguo zimewabana, ndio wabana. Ambia Didie Kimani tunakuja Kinshasa. Tunaletwa na orchestre Demo Pao Kasika. Ninakuja na Legramo mi Karomoi Pizza. Mimi nasema Lingala ya Yesu haikuangi complicated. Ukipewa kagitatu ukipewa kagitatu kweli unainua mikono juu unasifu Yesu juu. Lingala ya Yesu wangu inaokoa. Lingala ya Yesu wangu, Lingala ya Yesu wangu inabariki. Inabariki. Lingala ya Yesu wangu si complicated. Unasifu Yesu juu. I'm telling you, Lingala ya Yesu wangu inaokoa, inabariki, inainua. Unasifu Yesu juu. Yesu juu. Karibuni sana thini wa tabarira yako yuri ya muthenya wa Wednesday tariki 13 mweri wa 4 na mwaka wa 2025 guku ni kwa Inoro FM muciĩ wotu ginotana. Agikorwo wi barabara ni kuinukora inuka, agikorwo wi thoko ni kwendio redia, agikorwo wi thibitari ni guthondeka arwaru kana hiwe murwaru urahona na ihenya, agikorwo wi gwaku mugunda, agikorwo wi wira-ini waku othe uraruta. Karibu tena sana thini wa tabarira yako ihoria. Leo hatuna stress. Mimi nasema Lingala ya Yesu haikuangi complicated. Ukipewa kagitatu unacheza tu kama Pasta Nganga. Kagitatu Hey. unainua mikono juu unasifu Yesu juu. Lingala ya Yesu wangu inaokoa. Lingala ya Yesu wangu Oiga. inabariki. Hi tangus gitao wa mero ni Kenya bere mikuru kithodo we mehiyo ya kumehiyoria. Gitao gorwa atia? Hi Joy. How are you? I'm very fine. Kofiti? Demwega fio. Good to see you. Good to see you. Good to see you too. Karibuni sana. Na tu live mwana wa Facebook live ya Inoro FM na YouTube live tu ikuwa. Na jinaja ngino dwa mwago wa Wendo Wednesday. Okay. Na jito gitao wa mero ni wa digital. Karibuni tena sana. All right. Okay, werehe. No, never. Hapana, leo jilete tu. Haiwezi kuwa hivyo. Werehe. Hamwezi hii. Kahigo sio theo kali kule horareho. Yes, niletwe. That is my status quo. Tunafanya show vile inafaa. It is been a minute tutirega hii nawe. Unajira direhe. Werehe. Joy wacha hizo. By the way, werehe ka dikikesu. Aya thank you mwamu dikirije itago jo mwanya dilo tafadhali yako ihori. How are you doing? Tutirega ina nawe. Na yake hoka we na thayo wa Kristo na modu makumo the mega. Mothe kiri wendo Wednesday. Tafadhali yako ihori itago jo mwanya dilo tunagita wa Menoni. Tuna mudo gwetu gosho na manare ogi. Mwetha ina mohoro tuna mudo gwetu Nganga awa Joroge production tuna Morin. Geti netu na George.
haria duka-ini hena Jerry wa duka na tumana delito ihora tuba nginya muri to Benso wa Radio Citizen. Thank you muno muthikiriria twina mwena ucio ngi ithuothe turutereto yamwe studio tutirameria na mundu kezi ni giza na twina waja sali ore ukahia ni kuigerera I know. How are you? I'm well, baby. I'm good. Yes, how are you doing? Oh, I'm good. I thank the Lord that I'm doing fine. You doing good? I'm doing well. Okay. It's been a minute. It's been a minute. No, it's been not been a minute. Yeah. It's been days, you know. Gigithunguri. Yeah. Minute rugameire. Asa ni uguo turenda kuga uguo. Ni kuga minute. I'm an English. Okay, it's been long. It's been long. That's better now. Yeah, it's better. It's better. It's better now. How have you been? I've been well, just doing around here and there, and going to for Pepsi. You've been going for road shows. Yeah, for road shows. Tumetembea Kenya. Okay. Tumetembea pahali popote pale. Alright. Umuthi nderwa atiriri. Musino thio karorwo. Ndo akoni kwandeirwo ki? Kwa hadirwo. No. Woko iti. No. No. Itimo. No hadete. Kuma thia wirega guko ri muci uyu. Tunawe. Wirega guko Friday. Yes. Ugaziria. Ngoja kidogo. Friday thiko icio thiko ithatũ njoe ni cia kuhandirwo itimo. Ne haderia hadirwo yo. Muthinyo no tokire ni guitimo ria hadirwo haria ja. Guess no. Dilizo. No. Mama ndamu kora nake haria ja. Moturi. Muturi wa muiru. Hapana. Nani marwa na kunjos no ko hada. Eyo ne bara ikienda kuirorera. Atakataka hapa ile ciothe ndiriragiria kuko ngirorera ri icio no ndirorere ukiroirwo ni mugikunjo mugikunjo na muturi urona no ngihota muturi na koru ni komo kagaragarie no kagaragarie mugikunjo guku aru mugikunjo ri kwihiure no kiria no problem no problem na re ukanyitira kai atakanyitwo na buraithi akanyitwo akahure hagia hirio kamidire agaria kuhoya remo ndeke teithonirwo guku ndai kura ri kurarwa goguo ndere tuhurire riri yes kunjos ndio tukubatie kumuria kaundu ana gio komo etigo kunjos actually you move on too fast mura ba kule kwa hiro Joy. Ni rajariria ni kunyarana. Koigua ya gadi koisi. Naguthara. Makia. Ale ndo ha. Game yako na yako Jozi. Mimi ni kusonga. Kusonga nayo hadi tamati. Mkikunjo. Give me guy. Edako ya. Lami MC usoka ukihure na studio. Korone iraretwo. Nekorokete guku tene. Yes. Nani mama ni madihuragirwo itari guku sipigia ama si nilikupigia siku ulikuwa umetoka na hapa kwani tunashindanga the no wewe sinilete stress hata usinilete stress akademu hurira na thimu yakwa mwele babe chukua simu umshow nini si achukue simu nimwambie vile nilisikia sasa nimwambie hivi na ataliuza shaba ampigia mimi sipendi atio kile tasijasikia vibaya hapana jani I sound serious. Haezi chukua. Ndio nataka I sound serious. Na kwani ni aichukuli? Akiwa unajua ukikoja ni mzee. Akiwa na familia ashikage simu za. Hapana acha achukue. Hawezi. I know that man. He's busy right now. Ate woni andore au ego siaranja. Takeria Maria. Mwe twina mudogo wetwa Wanja Salim. Na kuria ugo no tukunegeria mbeca cia Rembesha Maisha. To twina cia kurugo. Ngomwetha. Lazima. They know star 272 star 1 hash. All right. Right away. Yatha maundu maku makoro magikara wega. Makome chonjo. So kirikana ne tukine BCLB. That is true. License number 199. Cio thino cigokuire meshi. Meshi ri kuguthaka na wigiririki. Thaka na wigiririki. Yeah. Ne BCLB 199 kinye miaka 18. Oneho. Na ndakura ni star 272 star 1 hash. Kunegeria mbeca ciaku tutanaumira.
Oko inorori umuthi turarora maritwa mandu makeri turathomera o mundu ciringi imwe ni ndujuria ndi moe mothe turarora kiria tukurora live haya turarora live wa mbere turambiriria no tabarira ya kiroko Jeff Kuria hizo no ngarigia no kama tuthiite muno ri gitawe tawa meloni eta mutura tutagwatia tikita meloni tagwatia mutura joko tatho magi kuyu eta mutura ni mutura eta mutura ti mutura aina o you ndina gakubia mutura ndina gathurubi mutura ugwira mithoma ni mutura eta ithu ta mutura eta mutura tumira Jeff tumira mundu ngira ni gitumagira Jeff turenda kurwa marito mandu aguku tumira Jeff wakari no kari wakarinde ni tori ni yake wakarinde tumira kamonde kotagite motondo ruwene wekirie turatuma ciringi ni ndikwenda bara na mundu Jeff Kuria Jeff ni gwetago sio ndio ni topic yako igwalo joy akinya ndirathoma mritwa ni watu mera ciringi umenye ritwa rĩa kwa mara moja ndatumira Gordon anaitwa atia Mwangi Gordon anaitwa Mwangi Gordon anaitwa Mwangi no ngihana ukona yatuni githema itema Kandi tunafanya show na wewe hapa turarora andu aria angi othe kabi kuheana nginya riako gai Kandi tunafanya show na wewe hapa turathia wathekera gwisi show ino ni marito macongi muno gitema na mutura kaba wa ngari Joyce Wangari no, my name is Joy Wangari. My name is not Joyce. Joy Wangari. Ni sikatai lakini no mseji wasejirie we mugima no ginya birth certificate gefade it is joy to the world tunasajia we mugima no digisajia na of course no ginya joy affidavit na maundu maiki no metwe twitikire witao Edwin gitema no ruwe thukuru etwa Joy wacha na shida jini yangu na shida kirudia ndiwa hapa itakoje mwanya thira gitema juguna etagwa Samuel wa irimu Dada aliringirudia kali asani kaba mo rioru kaba mo kujo wetekiria riake tere tumenyerage ekuje tagwate mo kujo mo kujo hapana etagwate buthia turacokereria o buthia
John wakaidi menigithe kama makire kuna mwa Facebook live modo itaka wasesi share wa you modo itaka mwadha babu wa makobo kitu na kuona uko kwa mtambo tena sana ani wajiro mwiro karibu sana Jojo Joling na kuona tena sana Anoe ngomenyete wa maito duvati ukoro na stress ya besha kule ikuma ni todo besha goko kwa my mobi ni dago sort as long as wadeketwo ni thirikari na tokwa deko ni thirikari na Kenya bego menyete my mobi ni otugata mweru wa ruti ya wira thirikari wako igwatira ngombo ya hina hithe-ini wa thimu yaku ya guoko na rua na mituki gutire maratathi gutire refunds gutire pay slip urabatara ni guo heo ngombo eno Kiro abatara no thimu yaku tu peke yake ni urahe ngombo ya hina hiya nginya ciringi 20,000 iria ikunengerwo kana karego mucari-ini waku wa mweri ucio rumireire angikorwo wi thiini wa system ndugathinike ringi wetereire uriria mweri ugathira bata ni ukorwo wi muruti wa wira wa thirikari kwa sababu my mobi itakusort kwiyandikithia niguo heo ngombo ya hina hi ya my mobi civil servant emergency loan urabatara kuhura star 531 hash star 531 hash Maina wa Pro Studio Kakawajeri Salimia Karis Natogubika kwiyandikithia niguo heo ngombo ya hina ya my mobi civil servant emergency loan urabatara kuhura star 531 hash okwiyandikithia na rungu rwa ndagika imwe tu ogwetio ritwa riaku payroll number kana namba yaku ya wira-ini kana ya gibande giaku gia bururi no wiyandikithie ihinda-ini o riothe utuko weekend na mithenya ya thiguku mbeca ikiingira thiini wa thimu yaku marihi ni ngombo ya ngombo yaku ni mahuthie tondu kiria ureka no kwandikithio kana kurengwo thiini wa mushara waku wa muico wa mweri ucio tigaritie awi together na toguo wika rikana my mobi uramukira mbeca hau thiini wa thimu yaku na tokwamukira thiini wa thimu yaku every time ukaririkanaga kiria ubatio kumenya we ate my mobi ni quick cash bila stress bila drama higo ciothe ukoragwo we sorted so ndakwendithiria maundu mega ugithie kuihuria kuria kwa my mobi
ndakũrekagia Wapsa Geithia nyina wa ciana Mwera nĩ ũmwendete Simandutaga kuandira bure Kauma kenyo medie wiraine Itame maja akakuthukira Sanjangwa iso sitira maji Nawe neidia mutumia waku Mureigerekio mwete murata Aria kiothe magotiganeria Karirikana ndakũrekagia Nĩmawĩra-inĩ ngĩkinya hwaĩ-inĩ Tũmaĩtwo nyũmbe wĩoge Ona njereirwo igĩ ciakwa noyo Kũrĩrĩ mware na tũmaraci Nawe geithia mũtumia waku Mũreigerekio mwĩte mũrata Arĩa angĩ othe magotiganĩria Karirikana ndakũrekagia Niwetaga mami witũ nyina Nakĩmũruma kana mũcindũre No amweteire atekũmenya Nawe geithia mũtumia waku Mũreigerekio mwĩte mũrata Arĩa angĩ othe magotiganĩria Karirikana ndakũrekagia Nĩngoragwo na mũrata mwega Nĩinde ciakwa ngamũracerie Na ndĩmũtuĩre anoreta ngoima Ciakwa ciothe nĩyo kagaya Nawe geithia mũtumia waku Mũreigerekio mwĩte mũrata Arĩa angĩ othe magotiganĩria Karirikana ndakũrekagia